Pria Sabha Fi Baro Ashaga YouTube channel Kapla Aikatang KBM Solar Technician and Electronics. Dengan bataya pis pang kita ki solar scheme. Kini ki solar scheme gidon gamba ar benta kawai kadai jongka sarkar India bat kawai kadai jongka sarkar Meghalaya. Tementangan bataya pis was pang jongka sarkar India. Tega sarkar India ka ai scheme ya solar kata kadai ka solar kemba kendai poi ni di ai ka ai ke boarding hagi yang kisam jongpi shubo no haga sibnai pitang kemba sispa unit te pilayo ai kendai poi unit pimdan kam ban siu shu batang si poi unit pila ban siu pihak ban siu te ha po jela jongi langam bakala kadai san ningka ha unit te khan lada spa unit kalong san spa dingka te lada minus no khandai pho unit kamut lada ngi siu shu khandai pho unit kamangi siu tang si pho unit te stang pho unit kalong kamba san pho dingka te kamut sau spa san pho dingka kalama no sarkar te yakani ka scheme jo ka sarkar India pade kadon kemba lai benta kawai pade kadai kata ka ba 10 kilowatt kini 10 kilowatt pade pihak ban seo kemba lai pholai hajar tang naga benta ka naga benta kitu ginawan sina kan cubuk ngiwan pendai haki yang sab pi pihak ban seo kata tang ka bawai wan pendai Ndrai ka solar kala ai hi ka sarkar nangta kabaar pade kadai ka kabaar kilowatt kani kabaar kilowatt pade pihak ban siu nreu hajar tang ka bai wan pendai hi yang kasan pi wan pendai pihak ban siu nreu hajar sangi bat kaba lai pade kadai na kamta ki solar panel ki bakmi boarding kamba lai kilowatt kani balai kilowatt pihak ban siu kamba Praupsan hajar pras patingka te hoi gini kemut baki kadi kesula ki pendai lang bat ke metar jong kala yin te sibuk kala kai ni metar kam tu kan lada ka palat na ka khandai pho unit kemut kata pihak ban siu de da tang hapo khandai pho unit ke ba pipenan kam kata pihak lai ban siu te kamar balai kala ai ka sarkar khandai pho unit te kembala da pila thang palat kendai pho unit le spa aspa unit te phiap khan ngin kendai pho unit de kala minus no phiap sel no ka batam na ka kendai pho unit te hoi hangni ro ya kani jong ka sor ka India ro ka ai ru da kalun kan subu life lah hajar phimla ban siu tani de phu hajar phimla ban siu 1000 hajar phimla ban siu te phila ro ban apply da kalun kan ka ai lun ka sarkar la da pikwa ban le ikini te hoi ban tep khampa ya kini phila ban le kali ha ka MEPDCL mo kan ni ka office jonga si saka to office ka ba hili juli sibelai kan phila ban le kali hang to kan sabatai halo kani lani la da phila so thu ro phila lo ban le saki cyber kan phila kan pendap online ya kani kan thôi da pinang le ban pendap online hi phila ban pendap deng ba ka mobile phone ka ban kong pihak ban le sakani ka website ka ba katang ka pmsuryakar.government.in te hang ni pinda open ye kani pin pendap kat kom gijing batha te ka balai pin pendap ye ki katang ba ki kuai bat ka pasau pin pendap ye katang jong ka jaka ba pisong pisa bat ka basan dan kaman penrung ye ki dur jong ka bill light bat kadur ba pensisya ya ubang akong jong phi thang ni pihak ban sendur ya ka belai nang ta pihak ban sendur ya ka bang akong jong phi nang ta andala pila biang lut ki rukom pendap hila ro pha ya ka bisan jong phi da ka basyan ya u bodam batho submit da pila rung ha ni ka website bin saya misalnya ban penenkam dah gini nang tapat ngilai sa kabenta ka baar kadai ka scheme jong ka sarkar Meghalaya ani kata ka CM Solar Mission thoi ka sarkar Meghalaya ro ka penmi yen ka scheme ban ai solar shabaro ki sinong jong ka jela
kani ka skim jong sarkar Meghalaya ka ai subsidi kendai 4% kendai 4%. Te kibala ban apply kan ni kemet pila ban apply link ba ka block ni. Pila ban lewat jingtip ka block kan ni pila ban apply ya kan ni ka skim. Tengin pet ka skim jo kan ni ka sarkar Meghalaya ka ai kumba sau bentang. Sau bentang mo pet ya ka do jo kan ni ka sau bentang. Ka sap punan ka beningkong pade ka ai kumba ba pras pa san forward. Kani ka pras pa san forward ka dapi apply dah sap penan ka beningkong pras pa san forward ka pihak bensiu isya ka sarkar pihak bensiu isya ka sarkar nak bentaki bai isna ki pendai kedai reu hajar san spa nyau po san tingka. Tebat kani pada pi kami ka ba pras pa san forward kala benket dah do san teli ki bot light ki badai kendai word ba atli ki dai ki fan belai forward but atli ban charge mobile phone. Tanginya pet berdasar ka sub komponen ke baat. Kani sub baat ka ai khat news pa word. Kamu ka atam ya ka kilowatt. Ba kani pada pihak ban siu sia kinong sna ka long kumba khat 1,000 aspa riu pun riu tingka. Ba kani ka ba khat news pa word kala ala ban kit hadon riu teli ki bol lai badi kendai word atli ki fan ban ki badai nyau forward atli ban charge mobile bat ka wei ka LED TV ka badai his pa word nang tangin pet sa ka sub komponen ka balai kani ka sub komponen ka balai ka ai lai kilowatt bat ka benta ka jong pi ka pin siu sya kitu ki besna kalong safway hajar nyau tingka pia ban siu safway hajar nyau tingka. Bat kani pada kelala benket hado arfau teli ki LED bulb kepada kendai word bat sau teli ki fan kepada new forward bat atli ban charge mobile nang ta kawai ka TV ka ba sispa word kawai ka fridge ka ba sau spa word nang ta bat kawai ka laptop ka ba new forward nang tangin pesa ka sub komponen ka ba sau. Kani ka komponen ka pasau ka ai kembasan kilowatt. San kilowatt. Ka benta ka ba pihak bersiu sikit ki basna ka dai reu pojan reu spa pra pulai tingka. Tengyapai kan no kala benkit kani kala benkit hado lai pau teli ki bol ki ba kendai watt reu teli ki fan ki ba nyau forward sau teli ban charge mobile bat teli ka TV ke basis pa watch kawai ka fridge kabadai ka ba saus pa word but away ka laptop ka ba nyau forward tengah tharai pila asngau thu tena ka benta kitu ki long yeng ki badok kan ki long yeng ki badok mesti thai nong kandong ki ba kan ka PMAYG kila ban apply tang atli tang kasap komponen ka beningkong bat kasap komponen ka ba r te ngatrai pila asngau thu kan ni lada pimpa asngau thu pila ban comment ngan sama tai ba tau pide ban kan mau baya kan ni pinamla ban yo form di website kan ni jong sarkar India au jong sarkar Meghalaya pihak balik mi sia blog dei mi na sia blog menta pinai pan sa ai fi ya ki form tengah scam pila asngau thu la pim thu so sa comment ngan sa pensai shu ya fi te kuble sibun